I poštovani ljudi, ja sam Aldox. Danas radimo video u kojem ja tražim greške u općinom videu bosanski zatvorenici. Pa hajde da počnemo. Gospodine brate, strpajte malo zatvor, molim vas. Evo ne vidimo već prvu grešku. Ovdje sad dobro zapamtiti kako su ovdje spojene obrve. To je sad dobro zapamtiti. Ona moja 4 sina huligana potroši zadnju marku na šminkanje. Nije vam, gospodine, država kriva što sam vam sinove pederčin. Da biste otišli u zatvor, morate napraviti krivično djelo. Ovaj policajac sad nema ništa u rukama. Pa nije li krivično djelo što sam napravila 4 huligana? Ne, pa ga pustim na miru. A vidio se sad taj policajac drži burek i jogurt. Znači nema neke logike. Idemo dalje. Da pojede burek i jogurt. Bože dragi, kako jede ovaj burek i jogurt? Burek! Vrati taj burek! Majka moja! Ajde, gospodine. Sad, gospodine, ukrao s policajcu, jogurt i burek. To je po zakonu kao šestruko ubijstvo. Ustaj, gospodine, jebem te u sranu. Alo, Batifa, Čečalić. Evo, pogledajte sad, vidite da uopće obrve nisu tako spojene kao su bilo na početku. Ma dobro je menu, mogu ja leće bilo. Ja ću sad zapamtiti ovu općinu krv što se je ovdje. Šta ste vi, dječki? Ma začepi mali, nemoj da ti kurnem ja ovog debelog šupak. No dobro, ali izvini. A šta ti ovdje? Tukao se ja s nekim huliganima. Šta ti misliš, hoće ovaj huligan nas pustiti? Ili kako ti huligani si I momo... evo, vidite kako on sad ima nešto bijelo na ove kostimu od Batmana. A to nije imao na početku. Bit pederi. Majmuni, ja imam plan. Ja vidite sad kako ovdje ima ovo nešto abotanog stomaka. Da bježim, ja bježim danas, ko je sa mnom? Nisam ja budala da bježim, sad će doručak. Očeće, niće. Ja izlazim za 2 dana. Ma ko je tebe šta pitao? Gospodine čuvaru! Gdje mi reci bogat, šta je za doručak? Sarma. Šta? Ja vidite kako je bilo ovaj oko stomaka, to što je već je bilo drugčije vezano na onoj cijeni i drugčije vezano na sad ovoj cijeni. Čak i određeno. Sarma je za doručak! Braćo, nemojte bježati gladni! Sarma je za doručak! Šta? Ko bježi? Ovo neće dalje, pusti me, neće dalje ići. Stani! Evo, ponovno vidite da je to sad ovdje bilo vezano ovdje. Je ponovno drugčije vezano nego što je bilo tamo. Voda. Osuđenič broj 311. Evo ti vidi. Dečki, ja izgledam ode kući. Osuđen si Malo. zbog pokušaja. Tako. Osuđenič broj 311. Ja kao živite ovdje ima ovdje krv, a sad tu krv nema. To jest, tu ima, ali tamo nije imao. Istupi. Dečki, ja izgledam ode kući. Osuđen si zbog pokušaja bijega iz zatvora. Osuđen si na smrtnu kaznu bez pomilovanja. Pošto nema u kvaru, električni šporet. Kazna će se izvršiti na električnoj stolici. A joj, brate, nemoj molim te, ja nisam mislio umri danas.
Jaro, ti dok pečeš tog haraca, strpaj mogu basu u usta, ne bi li ja šta pojao. Rođak, nemoj ti mene puno na ovoj stolici, dođi puno struje. Vidite kad je ono snijede, malo prije to vidimo. 23.10. Eto, to je bilo to. Svog videa, ako ti primet koju grešku pisao komentare, a mi se vidimo u sljedećem.